Život u Americi je dosta brži u odnosu na Evropu, normalno, za razliku od Sarajeva i Zagreba. Dosta se stvari promijenilo, ali evo ja sam se prvu godinu adaptirao, pa nadam se da ću u sljedećoj to baratati kako treba. Što se tiče samog mene personalno, ja sam dosta zadovoljan. Naravno, moglo je tu puno bolje biti što se tiče Brooklyna, ali nadam se u ovoj sezoni naredno da će se to posložiti na svoje mjesto. Ja ću raditi čitavo ljeto da dostignem taj level, da budem u standardnoj rotaciji Brooklyna. Evropska košarka je dosta drugačija od američke. Ovdje se dosta igra na finese, dosta na neku taktiku, a tamo je više takozvana run and gun košarka gdje je sve bitno da se zabije što više trica, da je što više fizička košarka. Tako da ima dosta razlika u evropskoj i američkoj košarci, ali kad se sve svede na isto, ako lopta uđe kroz koš, pobijedili ste, ako ne uđe, ni isto.